Kanigade ka AKASHVANI SHILLONG ka kubor ban pulia do Richmond Karluki. Kimat bekongsan jang ka kubor mentaka step. U Vice President kari ulong bagatan chtelam mingi kade uklong snam jong kari. Kajing hap uslap ubajar hari lom garo kalalam sikijing tua kendau bat jing shlei Ulat kejela Meglaya ula play ka Shillong Book Fair henen kasngi. Bat ke World Health Organization kala ajing menjer ya kejing le atas benengkong banlap ya kejing pang monkeypox. Kakubor ke babnia. U Vice President kari u Jagdeep Dhankar nen kesngi ulong bakathan chtelam mingi kadai uklong snam bat donot jongkari. U Vice President ulong ya kene habakran hakajing yalang balatip kum The Conclave 2024 balapenlong dakadalmia Simen ha New Delhi. U Jagdeep Dhankar ulaban bakathan chtelam mingi kadai gebreu spa hakaliang kalariti kidostor bakajing iternat kamariang. Ula keren ru syapang ka jingyo jing itu badang shen ka kten asamis kum kawai ne kten classical. Ula kentui gilat patai kubor banlong ki nong kitin siem na gebenta ka than chtelam mingi bat ban penpaw ka jingkio ka than ha kaliang ka kam jingo kai perthai bat ki kam penroi. Shiphongut ki breu kila klat no na ka jinghap uslap ubajur harilom garo kabalalam sya ka jing tua khendau bat ka jing shlei Ha kejinglen shop ki bor kamariang bon ki jingking dieng kila syarong ki yeng bat ki surok kila jular. Manhak si tho dieng laingut ki breu kila klat no hadalu bat henen ke step nyongut kila klat ha kesnong Atisia Songma ha South Garo Hills ha kejing tua khendau halor ka yeng jongki. U Menteri Rangba Kejela Meglaya u Konrad Kongkal Sangma ulong ba anpan jingerap na kesorkar pedeng banla ban ajing yarap ya kijaka bala syakta. Nen gasngi Menteri Rangba ululum jingyalang ban kmi bedekran ya ka jinglong jingman harilum garo. Menteri ketenat penmi boarding Kejela Meglaya u eti mandal nen gasngi uelet jurep ya kijaka ba jingyarap basipor hadalu naga benta kilanot kebla syakta ha jing shlei bat ule kendo yaki. Ula kentui kini gibreu bandan ha kijaka kibasngan bat ban buat ya kijing betha. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC henen kesngi kala play ke website jongka. U Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala ula play ke website ha kajingedon lang u MP Natura u Saleng E Sangma u wei pada ubadai kemi na All India Congress Committee u Matthew Anthony bad u General Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee u Sanjay Das. Lengba kane ke website ke MPCC ke thumu ban kentiu ya ke jing ekran bat ke jing dei bat ki breu ka Meghalaya ha ke ban ai jing tep be dei bat ki kam keseng ki khubor bat ki lat basyim da keseng. Ya ka yau de kot belatip kum ke Shillong Book Fair ka baar balapenlong da ke National Book Trust India la play de ulat Kejela Meghalaya u CH Vijaya Shankar henen kesngi. Kani ke yau dekot kan kot aka khatlai trek menta urisau haphalau jong State Central Library ha Shillong. Habakran ke jingelang play ulat ula penpaw ke jing kemen halor kani ke yau dekot ke badai na ke benta ke jing mentoy ki samla. U Principal Secretary Ketenat Arts and Culture uba FR Karkongor ulai ro ya ki breu ke beyashim benta wat apedeng ke jing sengam kesun beneng. Haba penpaw ke jing sngongo ek sarkar Meghalaya bat ketenat pule puthi bagi ai ke jing kershan ya kane ka yau dekot. U Director ka National Book Trust India u Yuvraj Malik ulong baki kot kilong ke benta bekongsan jongkan nukano ka jing ya chaprang. Kane ka khubor ka wan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Ya ka World Health Organization kalapen bena bakal ai jing menjur ya ka tes benengkong banlap ya ka jing pang monkeypox. Lakmi lenti banlap kamkloy ya ka monkeypox hakiri ke bejur bha ka ne ka jing pang. Ki khubor na ka Disease Control Center ka African Union lalap ikane ka jing pang haki kan riu teligiri bat ka jing ta ka bejur ya ka dei ha Congo. Kidak jangan ni kejing pang kilong kejing shitmet, kejing pang gidoksa, ki kenja thong ki bami hakamet. U sembut Menteri Rangba Kejela Meghalaya uba senyaw balang dhar, u lalit jengo ya ka Namdong CHC haga District West Janta Hills henen kesngi. La senran lang ya u da kinong yalam shnong, bat haga ni kejing let jurep, uba senyaw balang dhar ulayo banekren bat ki doktor badai pej haga ni ke CHC.
La ai tiru ho ya kishthi bapen pawe ki jingduna bat ki jingdon kam hakane ka jaka sumar. Uba asnyo balang badhar ulaong ba onshim mikilat ban penbiang ya ki jingdon kam jong ka CHC. Ula kentu yi ki batray hakane ka jaka sumar ban ai tilot na ka bentak jing mentoy ki brio jong kathan. Speaker ke yang darbar tauan ke jela Meghalaya Thomas A Sangma henin ke sengi ula penpau ya ke jing sngosi halor ke jing klat no MLA barem Neverfield Marak ubala mi khmat ke North Tura constituency nadok ke senam arajar khat lai hadok ke senam arajar khat nyo ulaong ba an ken mau yo Neverfield Marak kum ubrio ubatrishtam bad uba ai tilot na ke bentaban syakri ki brio Commissioner but Secretary ke yang darbar tauan ke jela Meghalaya Dr. Andrew Simons ula penpau ke jing sngosi halor ke jing klat no bat ula penpau ke ne na ke benta ke Assembly Secretariat. Kila pha ki kubar snolem shki bahayeng jong unu MLA barem ubala klat no. Professor Kenpham Singh Nongkenri ubreu nong hikai haga Department of English haga School ba Northeastern Hill University ula job eka khusnam Shakti Bhat Prize arhajar arpusau. Udairu nong thok poetry, drama but fiction haga ketien Khasi but English. Unyo arlak tengka. Ya kene ka khusnam la penmi hi da ka kenhuan kinong thok. Kani kadai ke senam bakat san baai kani ke khusnam ban pensanam ya ka nong thok but editor bapau ke bala klat no ka Shakti Bhat. Professor Kenpham Singh Nongkenri ula juyo bon ki khusnam bakentop ya ka Northeast Poetry Award, ka Tagore Fellowship, ka Bangalore Review June Jazz Award bat kiwai. Haryana ka jinge thap vote na ka bentak election sya ka yang darbar tauan ka jela ka lalong hnin ka sngi na ka bentak ki khandai photali ki constituency ka jela. Ka jinge thap vote ka sedang ha ka por nyo beje hnin ka step. Hado ka kubor ki bingilayo hanin ka met kumbahan rupu way na kisispa kinong tap vote kilawan poy. La saki beginong tap vote kile yang lan banyo ban tap elaki vote. La ailat ban tap vote na la yang na kabenta ki breo ki belatam ya ka prapusan snam karta bat ki breo ku badan jingduna hakid khotmet. Si hajar life way ngut ki kertong ki akun hakanik election. Ka jingnyo ki vote kan long ha ka pratarik menta urisau. Ka kenhuan sipai military ke Israel kala penidak bakatmu banekun persya nagi babon kiliang. Katmu banekun persya ya ke Iran. Kiladon ki jinge kun nasun ha Gaza ha ka bakat arngut ki breu layo kubor bakilayap nado henin ke step. Ka jinge kenat kala poi syado ke benta basyatei jong ke Lebanon. Ka Israel ke kunru sya ke benta basyatei ke Beirut bantom bor ki jaka baklan ki Hezbollah. La pensange ya kiling sun ki belet cha Lebanon hado ka kat santrek menta urisau. Ka indigo nen kesngi kelamat ya ke jing telot bat ke jing sange terekam ka network jongka hakari berokawai. Bat ke ne kelakta ya ke jing her kiling sun bat ki batrei bat don ha ki kat ling sun. Ki babon ki nonglet nong wan da ka kat da ka ling sun indigo kim shimlala ban kieu ha ki ling sun nen kesngi. Ha Pakistan ke sorkar kelarai ban IT ya ka jingsngan kanong ba Islamabad sya ka kenhon sipai kari Pakistan ha padang ke jinglong jingman ka bala kelas stat na ki jingya ki jingya kenat bat kiwei. Ka Islamabad bat sekawai pat kanong ba ka Rawalpindi kila kelalong ki madan thama ha padang kinong kersyan ka Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI bat ki bor pahara. Kadan kawai ka jingalang belatip kum ka Shanghai Cooperation Organization Summit ka badai banlong ha Islamabad ha ka khatsan bat khat ndrew tarik menta urisau. Bat kat to ka kubor ka lakot agan ka step ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Ha ka por prabajeng ina so ka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ha ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipin kan mawi pikinong sngap baha kapor prashteng naganik station pinyo ya ka Northeast News. Kapor mentakal agenda partat prabaji.